Kemi një pyetje tjetër tek Ungjilli sipas Lukës. Έχουμε άλλη μια ερώτηση στο κατά Λουκά, αδελφέ. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο λοιπόν. Είναι το 10ο κεφάλαιο, το Ιώτα. 11 κεφάλαιο, Ιώτα, έτσι. Όχι, το 10. Το 10. Το Ιώτα. Το Ιώτα λοιπόν. Είναι και πιο Kapitulli εδάφιο. 10 te Luka vlezër 18-19. Πιο εδάφιο. 18 και 19, αδελφέ. Dhe ai u tha atyre, unë e shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rufe. Ja ju dhash pushtet të shkelni përmbi gjaprinj dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtoj. Ne adhe. Εδώ πέρα θέλει να μας πει ο Κύριος μας ότι έβλεπε το διάβολο που έπεσε από τον ουρανό. Këtu thot Zoti se e pa djallin që ra nga qielli. Να ξέρετε ότι ο διάβολος έπεσε πριν από τον άνθρωπο. Ta dini se djalli ra para njeriut. Πριν από τον άνθρωπο έπεσε και γιατί υπερηφανεύτηκε. Ra para njeriut sepse u fryi, u mburr. Και η υπερηφάνεια είναι καταστροφική. Dhe krenaria është shkatërruese. Αν θα διαβάσετε παραδείγματος χάρη στον Ιώβ, όταν μιλάει ο Θεός στον Ιώβ, Po të lexoni për shembull tek Jobi, kur Zoti i flet Jobit, του λέει πού ήσουν τότε που οι ιοί της αυγής ψάλανε, pyet i thot, ku ishe kur bite e agimit imnonin και οι άγγελοι του Θεού αλαλάζανε, dhe engjëjt e Perëndis brohoritnin. δηλαδή πριν πέσει ο διάβολος ήταν ο γιος της αυγής. Domethënë përpara se të binte, djalli ishte biri i agimit. Και πριν πέσει ο διάβολος ήταν ένας άγγελος, ήταν ένα χερουβίμ με πτερά που επισκίαζε. Dhe përpara se të binte djalli, ishte një kerubin me krah të hishëm. Και ήταν τέλειος. Dhe ishte i përkryer. Αλλά υπερηφανεύτηκε. Por u krenua, u mburr. Με το που υπερηφανεύτηκε κατευθείαν έπεσε ο διάβολος. Sapo u bë krenar, domethënë direkt ra djalli. Και ετοίμασε ο Κύριος μας για το διάβολο την κόλαση και για τους αγγέλους του. Dhe kështu Perëndia përgatiti therrin për djallin dhe për engjëjt e tij. Τον έβλεπα λέει που έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. Pash thot që ra si rrufe nga qielli. Αλλά είδε ο Κύριος μας, να ξέρετε ότι τα βλέπει όλα μπροστά του. Por ta dini se Zoti jon i shef të gjitha gjërat i ka përpara tij. Βλέπει και εκείνα τα οποία θα γίνουν. Shef pra edhe ato që kanë për të bërë. Παραδείγματος χάρη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο ΙΒ κεφάλαιο, Për shembull tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin e 12 και στο εδάφιο 31, dhe në paragrafin 31, θα πει ο Κύριος μας ότι τώρα είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκπληθεί έξω. do të thotë Zoti jon se princi i kësaj bote do të nxirret për jashta. Δηλαδή ήξερε ο Κύριος μας ότι πάνω στο σταυρό θα τον νικήσει, θα του συντρίψει το κεφάλι και θα του δώσει την τελική καταδίκη. E dinte pra Zoti jon se në kryq të Golgotës do të çoptonte kokën e tij dhe do ta dorëzonte domethënë me dënim. Επίσης, στην Αποκάλυψη, στο Θ κεφάλαιο θα δείτε Gjithashtu tek zbulesa në kapitullin e 9 πως θα πολεμήσει ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του. do të shohim se si do të luftojë Mikaeli me engjëjt e tij. Θα το δείτε στο ένα εδάφιο πρώτα απ' όλα. Në paragrafin e parë, përpara se gjithash, Θα δείτε την πτώση του σατανά που θα πέσει κάτω στη γη.
do të shihni se rënjën e djallit që do të bie mbi dhe. Έτσι λέει στο πρώτο θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. E kështu thot në kapitullin e 9, paragrafi i parë, Ότι ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε se engjëlli 5 i ra bëris και είδα, λέει, εκ του ουρανού να πέφτει ένας αστέρας, λέει, στη γη. dhe pash thot nga qielli të bjerë një yll në tokë. Και του δόθηκε το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Dhe ju dha qelesi i pusit të humnerës. Και άνοιξε, λέει, εκεί και ανέβηκε καπνός και σκοτίστηκε ο ήλιος από το φρέα. Dhe ai hapi pusin e humnerës dhe nga pusi u ngrit një tym si nga një ogjak i madh. Αυτός είναι ο διάβολος που θα πέσει στη γη. Ky pra është djalli që do të bjerë mbi dhe. Το περιγράφει και στο 7 εδάφιο, στο ΙΒ κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, ΙΒ 12 δηλαδή 7 στην E po Αποκάλυψη. shkruan edhe tek kapitulli 12 në paragrafin e 7, përsëri tek zbulesa. ΙΒ διάβασα από το 7 έως το 14. Ne. Po u lexojmë nga kapitulli i 12 i zbulesës nga rreshi i 7 deri te 12. E lexojmë pak këtë. Po. Dhe u bë luftë në qiell, Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dragojit, dhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan. Por nuk fituan dhe nuk u gjet më për ta vend në qiell. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë, që është quajtur djalli dhe Satan, që mashtron gjithëun, u hodh mbi tokë, me të u hodhën dhe engjëjt e tij. Atëherë dëgjova një zot të madh në qiell që thoshte: Tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndis ton dhe pushteti i Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, ai që padiste përpara Perëndis ton ditë e natë. Dhe ata e fituan ata me anë të gjakut të qenjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Μάλιστα. Εδώ πέρα μας λέει πώς θα γίνει ο πόλεμος του ουρανού και θα πέσει ο διάβολος στη γη. Këtu na thot se si do të bëhet lufta në qiell dhe se si do të bjerë djalli në tokë. Ο Κύριος μας, να ξέρετε, τα βλέπει όλα μπροστά του και ας μην έχουν γίνει. Zoti jon të gjitha këto gjëra i shef përpara tij edhe pse s'kan ndodhur akoma. Έβλεπε το διάβολο δηλαδή από την αρχή που έπεσε σαν άγγελο, σαν χερουβίμ και έγινε διάβολος. E pa djallin, do më thënë, si engjëll kerubin që ishte, do më thënë, e pa që duke rënë, Έβλεπε ο Κύριος τον διάβολο πώς θα του συντρίψει το κεφάλι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. gjithashtu e pa njëkohësisht edhe në kryq të Golgotës se si do të coptoi kokën, Και έβλεπε το διάβολο πώς θα το ρίξει ο Μιχαήλ κάτω στη γη στις τελευταίες ημέρες του Αντίχριστου. dhe e shifte djallin kur të luftoi me kryengjëll Mikael dhe se si do të bjerë në tokë. Γιατί στη γη θα πέσει τελικά μετά τον πόλεμο του Μιχαήλ. Sepse në tokë do të bjerë pasi të ketë bërë luftën kryengjëlli Mikael. Αυτό όμως το λέει η Γραφή ότι τον έβλεπα, γιατί ο Κύριος μας τα βλέπει όλα μπροστά του από την αρχή μέχρι το τέλος. Këtë thot e shifja duke rënë pra djallin, e thot e shifja nga që Zoti jon i shef të gjitha gjërat nga fillimi deri në fund. Και να μην έχουν γίνει κάποια, ο Κύριος τα βλέπει ότι θα γίνουν. Edhe ato që s'kan ndodhur dhe s'janë bërë, Zoti i shef dhe e din se si do të bëhen. Γι' αυτό λέει έβλεπα το διάβολο να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Për këtë arsye thotë pash djallin të bjerë si rrufeja nga qielli. Αλλά τώρα σε εμάς δίνει την εξουσία σε εμάς. Por tani na jep pushtetin ne. Και λέει σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω όφεων και σκορπιών και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Dhe thot ju jap pushtet që të shkelni mbi akrepa dhe gjarpërin dhe mbi gjithë forcën e armikut. Το τέλος του διαβόλου είναι η κόλαση. Fundi i djallit është ferri. Το τέλος των παιδιών του Κυρίου των νικητών είναι η βασιλεία των ουρανών. Fundi i bijve të Perëndisë të mbretërisë së qiejve, domethënë, është mbretëria e qiejve. Ο Κύριος μας τώρα που τον νίκησε έδωσε σε εμάς την εξουσία. Tani Zoti që e mposhti na e dha ne pushtetin Να νικήσουμε και εμείς τον διάβολο.
që ta mposhtim edhe ne djallën. Ο Αδάμ και η Εύα δεν τα κατάφεραν. Adami dhe Eva nuk ja dolën. Γι' αυτό θα δείτε στην Αποκάλυψη, διαβάσαμε, το λέει ο Όφης ο αρχαίος, είναι ο ίδιος. Për këtë arsye, po ta lexojmë tek zbulesa, thot gjarpri i lash, pra është i njëjti. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα τον νικήσουμε. Por ne me hirin e Zotit do ta mposhtim. Αρκεί να προσέχουμε στο λόγο του Κυρίου. Mjafton që të ruajmë fjalën e Zotit. Όποιος λέει έχει την ελπίδα ταύτη, καθαρίζει αυτό και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτό. Kush ka thot këtë shpresë, ai e pastron atë dhe prek. Αμήν.